Serani Católica Paróquia São José Imuting realiza missa ba Maktobang Papa Francisco Niamate, hodi Hanoi hika samu Papa ne visita mai Timor-Leste. Amo Paróquia São José Imuting, Elio Castro Alves iha nini homilia hateteng, objetivo husi missa idene, atu Hanoi hika Papa Francisco mai Timor-Leste, tamba iha nini visita tinang kotuk ne, sai lembrança ide ba Serani Católica herailaran. Padre celebrante ne haktuir, wan hira amo Papa mai visita Timor-Leste, sarane sira haklalak no hakilar, hodi dehang, viva Papa Francisco, no husi memoria hirak ne, sai hanesan lembrança ida ba sarani sira, atu na fating Hanoi Papa, maske amo Papa la iha ona iha mundo ne. Portanto, Serani Católica senti lakon tebes, lakon liderança ida ke hatudu simplicidade hakraikan, no hadomi ema hotu, liu durante iha nemoris, ni hak basic an, liu ba oankeak sira. Imital faro mutine, kalau kita lembra que era sebagai natom visitação sua santidade dia. Kita lembra final vale, loro ni dalam memang malas tebes, maybe kita nalakon espiritu, kalau malas ya. Feri katuas, labariki, untuk ke dalam nemen kodisimu, itanya Papa Francisco iha dalam sira. Lian ida dabe maka serani sira simu maka viva Papa Francisco. Kikuan sira nemos akilar viva Papa Francisco. Ida nehanesan experiência ida nabe maka Papa rai hera mangita iha ita nerai Timor ida. Une visitação nossa nessa visitação ida nabe maka ba depois mamut. Nabe ne visitação ne rai hera buat lubu kida. Meski kita labele hari mata, nabe kita sinti heta ne kita sinti heta ne fuan anesan emasrani. Ini mensagem sira dari kita Roma, hafamo fira kalimita, atau bila saya emang cristão ni dalam magolos. Hatene Deus, tahan mas situação dificuldade sira, nós hatene maneja italian, baiha situação difícil vai tenefia. Serani sira husi Paróquia Imuting, participa máximo ia missa requiem ba falecimento amo Papa niang ne. No hafoi missa remata, amo parku hamotu ko akulitus, Madre no Serani sira, halau prosesão lori lilin no aifunang, batau ia cadeira amo Papa niang, ia Madre Almania Fatim Pantai Kelapa dili. Reportagem Marquita da Silva, Televisão Timor Post. Janela informação ba emohoto, atua ten informação atual dia kliu, kita haluha, haneham botão subscribe, like, halo comentário, no fahe tutang ba media sosial hotu.